kada usah ikut campur. Takutan banar ulun nih. Masin segini. Pian begawe di tambang kamang. Iya. Takunan suruhan pian nih pina kayak apa itu nah? Ganas banar pian nih pinanya lah. Masin banar pian. Ulun hendak umpat campur mangai. Ulun umpat campur lain masalah uang, lain masalah kedudukan. Ulun umpat campur karena alhamdulillah di hati ulun nih ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, "Man ra'a minkumul munkaran falyughayyir bi yadihi aw bi lisanihi aw bi qalbihi wa huwa ad'aful iman." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melihat kemungkaran dengan matanya, maka harusnya dirubah dengan tangannya, kekuasaannya. Kada beisi kuasa ulun ini makhluk lemah. Atau dengan lisannya, ulun ini bisi muntung mangai, bisi ilmu bisi muntung ulun sampaikan. Hendak berubah kada urusan pian. Yang penting ulun umpat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulun umpat campur. Amun itu masalah gasan pian, salah pian